Amen. Powerful. Amen. Say erade di wanim kan a adofonom erade kon ma. Yes sir. Na teme abrabo we mu. Bible say 2 is better than 1. Wonko a wontimi nye. Wo hia se obi ka ho na otimi kon okopa no. Yes sir. Na afiwe de obeka ho ama wakon okopa no. Wonye nipa. If you say nipa basam go. Nipa bre. Nipa nso paba. But afiwe ensa na ebe ko ama no ebe ye nyame nsa. Amen. Afiwe ensa na ebe di ama no ebe ye nyame nsa. Amen. Na afiwe mi gina he ka cho se 2024 de be sole wo so bia Yesu di mo be de so. Amen. Na afiwe ebipo betutu afiri wanim. Na afiwe wo be firi nkunim die mu. Na wa konkunim die mu. Na wa firi yeye mu. Na wa ko yeye mu. Na wa firi adom mu. Na wa ko adom mu. Na wa fa ne ye wo de di so. Na afiwe de wo wakoma prehwehwe no. Ebeba ema baako. Ebeba moho. I receive it in the name of Jesus. I receive it. And only a dear Yankopon by Yamon. If he said when God leads, he fight our battles for us. Fight our battles. Say ready kind one. Say ready di anymore. Or coin my and to quano. Me mammy I him jame radioati. What do I want there you be jame yame? So jame yamia. A reto e wunyame chain. Yes, Jaime rade. Dia wasi obemo ahwe fom no jaime nyame. Nia wasi ninti wunye ye no jaime nyame. Na me bom paya ma obi na anwumre ise. Watamfo nyanwuye. Kopem so mo de wo mani behuru wunhira. Ani wo mpagya no. Watamfo nyanwuye. Na otamfo bi wo obetena se. Ama awurade ato opono. Yes Lord. E wo sa otamfo nanim. Na afiwe wukuru wanso asa ye mabru so. Ama watamfo hunu se. Otwere wo botan bi a. Obotan no ene ne Kristo. Amen. Amen. Obotan no ene ne Kristo. Afiwe ye bedin kunimo. If it's a mesofo, me say Awurade di manim kan. Makers Chapel, Awurade di anim kan. If you say afiwe ye yafia ye be ye niam akese no. Yetimi ma ye nyansa ni anim kan. And listen, common sense will produce common results. Yes. I'm telling you, common sense will always produce common results. And you can't lean on common sense. It will produce common results. It will be say common sense. Common sense produces common results. And listen, if we see a bay, a dear beer a cost and your common. Yes, sir. I'm telling you. Yes, sir. You put the crane and coupon and a complex. Phone no could good na ye use no. Friend you may womb. Is it common? No, sir. Nyansa ya de phone and your common sense. Anna? Yes, sir. You don't get it. She nyansa de phone and your common sense. And you listen, we hear GD anamon bi, we hear osuru nyansa bia. Ebema wa timia yabro wa ho den so afiwe. Na afiwe obeyabro wa ho den so. Amen. Ewo Yesu Kristo de amen. Na afiwe obekwa abro so. Amen. If we say Awurade edi wonim kan. Amen. When God leads, he fights our battles for us. Powerful. Hallelujah. Amen. When God leads, we experience the sign of his faithfulness. His faithfulness. When God leads, we experience the sign of his presence. His presence. Hallelujah. Amen. When God leads, we experience the sign of his faithfulness. Now my last point I'm the man. When God leads, we experience the sign of his supernatural supply. Supernatural supply. Oh my goodness. Say ready di animu kanya. Ye hu Nyankopon said de what did ye hear ye nyina maye. Enti Paul kan of Philippians or say, and my God shall supply all your needs. All your needs. Or say my God. Na me Nyankopon adi de hia mu nyina ebema mo. Adofo no mo se Awurade di wanim kan 2024. Awurade di de hia wo nyina bedom mo. Ye wakoma prehwehwe no. De nipa bi kum mo wansa no mo nsa aka no. Me hye wo nkura se afiwe
menyamini wanim kan visa na ebeba ntem afiwe menyamini wanim kan awale no sabeka afiwe menyamini wanim kan contract no sabeka afiwe menyamini wanim kan adwuma no pro no ebebue afiwe menyamini wanim kan mese wo a yefrum ato yefru no mu bebue efi se Awurade nim edi anim kan a the Lord supply all our needs. May you experience the supernatural supply of God in your life in the name of Jesus. 2024, you will experience supernatural supply. In your finances, supernatural supply. In the name of Jesus, receive supernatural supply. Receive it. 2024, the heavens will open over your life. Jesus. And you will experience supernatural supply. Receive it. You will experience abundance in your life. I receive it. 2024, was through be also. Dodo about also. 2024, what do I want to crabby nebeye? Nelson Faso Sabekan Ebedos. This is 2024, what do I want to crabby nebeye? Namfaso Ebebano, Ebebro, one day and what the year is. We are going to experience supernatural supply of God in the year 2024. Say Awurade anim kanya, we experience his supply. Adofo no mo say Yankopon di wanim kanya, die odi wanim kan obehwe. Amen. Hallelujah. Amen. Die oma de pa chen wo no obehwe. Amen. Na ba Jesus say, na wiem no ma won no won pam. Na so magya wo wosoro no, wo de die hia won ma wo. Empra hen na mo a nyame bom se ni su ni ban ene ne seso o se ensensan krampo a ekina efifia yese atwagu na yese no o se onyame tonsuo egu nsensan ne so. Hallelujah. Amen. And na me meka ncho bi se osuru bebia onyame beton hira nsuo bi egu so afi wei de Ushiri wa 2023 nyina sa wo ma nyame di wani mukanya onsa beka Amen. Nyame de bedomo Amen. Onsa beka Amen. Ebedo so ama Amen. Ewo Yesu de mom 2024 Jesus. When God leads we experience his supernatural supplies in our life. Say Awurade di ani mukanya Jesus. Awurade ma yehunu ne supernatural supply. Awurade di hia nyina amaye adofo no mo afiwe manyamini wanim kan. Amen. Afiwe fa wo nyama ni gufom. Ne kase Awurade I surrender. Baby a medri. Me de mahode ayebi. Jesus. Me nyansa ayebi. Osuru Nyankopon di menim kan. Osuru Nyankopon kire me kwan. Osuru Nyankopon afiwe mi pese me hunu se enyama efro wo mabrabo mu. Enti Awurade di menim kan. Jesus. Na me wogide se sabrante bi ebe free ensanum abrante bi be free bonimo ababa wa bi be free tibia bia enyemu a nipa bia katu wadwene mu se wanfa onipadua wanton onipadua unye ye na nipa bi dia to wadwene mu se yusu nia wo efa kwaji nia wunni a enne wunni na mema so se obesori afisa tibia ni mu a na waka che se Awurade se wo ho ama mehu wani mu nyam na obeka se Awurade di manim kan na afiwe die memmo mabrabo se nia mepe afiwe min nante se nia mepe afiwe min fa mabrabo ento chacha biemu a adofo no ma wutie me na hwe me ubehunu sa wo nyame we na dom kese ene ne hu mobro ene na doye e wo mabrabo so na Awurade Nyankopon obedi wanim kan na obehu se wabrabo ayefe na wabrabo asesa. Hallelujah. Amen. When God leads we experience supernatural supplies. And na enyumre be bom paye se Onyankopon a obi esoro na oto mana ema Israel for hwe Bible say na anopa no onyame ye mununkum edi Israel for nim trono sa say na anajo no waye eja fedumo edi Israel for nim for 40 years in the wilderness no Israel for no anlakeda 40 years in the wilderness no Israel for no ansoro wabro manya aduane ani dane da na onyame eto mana efri osroba mame nka nchiro obi se 2024 onyame na asam se otesa enwura no satesa ene no otesa echina onyame na won sesa da no afiwe wobeto mana bi wobeto nhira nso bi agoso afiwe obi adwuma be konanim afiwe ye be frɛ obi adwuma afiwe obi sabeka ne visa no afiwe obi be wura na wale ni mo I receive it. Adentia ye makwan se onyame eni yabrabo
enim kan. When God leads, we experience his supernatural supply. Me bon pa yama wo wa wutie mi na be hwe me say makwan ma Awurade ni wonim kan. Sa sorry no say Awurade di enim kan a Awurade de die hia nyina be mayen. Sa blabo na walem no se nyame be de hina a wo nyame de die hia nyina be ma. Obi tie me hwe me a woni wukru ntemaye basasa over 6 months ni asumdwe maye se oba ne be bre no ase na be ma no so abre no ase aka se efi ne da yiko ye busua wei ye ma Awurade de enim kan a wo hwe me wo tie me Awurade be hye ne ma foforo ase e wo aware na wo fu senka eye no me no afedie ebedane aye nhyira amen sumdwe ato abrabo ene wo hyebre so ebra ye bebo mpaye me hira wo se ene me mom mpaye se Awurade afiwe di manim kan afiwe kire me kwan afiwe fa me ko ensu e ho jo ho afiwe me mom abrabo senia me pe afiwe me se wo Awurade se ubedi mabrabo anim kan na wa kire me kwan wo Yesu demo kedi me ka se oh Awurade Yesu ene day me fra oba mabrabo 2024 Awurade di mabrabo anim kan 2024 Awurade di mabrabo anim kan me de ma ho odea ye bi me de me nyansa ye bi enwe mi ye ene anwumre matie wasem ene anwumre to me safra wo Awurade e wo mabrabo mu se di mabrabo so 2024 me de mabrabo shawo because oh Awurade afiwe die minim kan bie mo afiwe die me mama djuma ni kan me mama nyanse ni kan me mama ho fe ni Awurade di mabrabo ni kan afi 2024 this mabrabo shawo fa mabrabo ye ni awo afi 2024 fa mabrabo ye ni awo afi 2024 fa umoja dishi Jarme Namfo Swane Mrato Biara Edi Mechi Sunsum Biara Edi Menim Di Mechi Sebe Saima Brabo 2024 Erwadie Matiwo Wasem Se Wudi Enim Kanya Okoya Komai Afiwe Minim Di Achina Deba Nensu me Mampai Boso Erwadie Ebra Wudi Menim Kanya Entokwa Biara Ebe Swale Wameso Akudie biara ebe sori wo meso 2024 Awurade kome koma me wo Yesu de kase Awurade sori wo matamfo ne kama matamfo to 2024 ewo Yesu de akudie biara ebe sori wo me ma me fie papa fie akudie biara me Yesu akudie ye yare akudie ye uhia Awurade sori na kome wasamose wana wane meha wane wombe wana akutia me na nyumre se me mampai boso afiwe minim de wo manim na su de be sori bia na nyumre me nampai boso etwifaso Yesu de mo kase Awurade afiwe sori wo mafie to me so afiwe sori wo matamfo 2024 solo wa beidom sumame solo wa humfi sumame ewo Yesu di afiwe bibia di bibejira ye be swame so dokwa say Yesu sumu dokwa say hunam tokwa ya bon tokwa no men tokwa say oh Awurade koma afiwe solo matamfo so koma me timasema me temwafo nyame kamasema me 2024 Yesu dimo amen Hey, Maya. Yes, when God leads, you will see the sign of His glory. Receive the glory. Receive the glory. When God leads, you see the sign of His glory in your life. So, when you say, yes, sir. And where there is glory, enimguasie enichefa. Jesus. Yes. Baby animunyam wo bia enimguasie intimintina. Yes.
and na me no bomb pie be say Jesus and mguasia bia wo fa mu afie atwa mu Jesus afi we ye awrade di wani mu on fa send mguasia ni mu e wo Yesu de mo and it na Psalm 3 David ka say wo awrade woni mi tiri pejafo eni mani mu nyam hallelujah amen awrade woni mi tiri pejafo wo sa ni mani mu nyam afi we awrade be ye ni mu nyam wa wore no be hu ani mu nyam wo wa juma no be hu ani mu nyam wo ade bi wo ho a edi ni panya onipa ye juma kwa ware kwa kontuo mu a na se ni mu nyam mamu na watamfo serew ade na wo ye no se da bia ne dade atia na tia na ye serew ba ye be hunu se dwumadie na wo don sakan ye no na wugina baako by next last year uko mienu afi we uko 100 a watamfo be si wontira se woni ma de kronti a de wo ye na animonyam abam afi we nyame ma animonyam mramu ka wo Yesu Kristo demo ka se wo Yesu demo o awrade a 2024 wodi mablabo ni mu kan wasamo say so wodi mablabo ni mu kan me hu woni mu nyam Moses say so ne mi ankwa mitimi no man enko Moses say ene ma mi hu woni mu nyam say o awrade 2024 ma mi hu woni mu nyam o mi Kristo so 2024 ma mi hu woni mu nyam e ma warre 2024 ma mi hu woni mu nyam e ma kwanto semo 2024 misika semo awrade ma woni mu nyam emra me so e wo Yesu wasamo say woni mi tiri pejafo eni mani mu nyam se ena nyumre yo bia woni mu nyam eni ngwase ni ho bia woni mu nyam sujadi entina ohia entina jare entina afi atwa mu ke gumani masi afi we mi pem kase 2024 minanti woni ngwase e wo Yesu di minanti wo mu eni ngwase enya me chafa 2024 ebe ye mafia na wo awrade ni mo nyam eni awrade kase o ma brabo mo 2024 eye mafia me wo awrade kase eni mo nyam sa sorry betina ma brabo so e wo Yesu 2024 enanti woni mo nyam me ye bia eni mo nyam bebe ma kwantuo mo ma warrior mo mi nyam sum ni pe twa mi ho sia ebe hunu nyam ni mo nyam e wo ma brabo e wo 2024 amen maya fa number ne phrase here fa number ne phrase here 0531177028 asofo we church here no bompa baby a wo hwe wo Ghana fa na nyina yesi afi we sa o manyame di wani mu kan a number 1 nyame be konkwa ma number 2 yes ye bo SOMPA yese erade ma yehu nani mu nyam yesi you will see the sign of his glory wo be hu nyame nani mu nyam kese bi se eye adwuma e wo wabrabo so hallelujah amen point 3 ebejira so bompa yes say erade di wanim kan a you will see the sign of his goodness in your life ema oremfi wo nyame papa ye and in David ka say ye ni adoye ene bedi machi and na nyume me ni wo declare say e bompa ye say afi we ye ni adoye eni wachi amen papa ye ni wachi amen e wo Yesu de mo 2024 ye adoye erade papa ye erade asumdwe erade animonyam erade kesiye ene bedi wachi wonkwana nyina amen 2024 amen kan meka se wo Yesu de mo afi 2024 erade ma ye ni adoye eni machi menkwana nyina e wa afi we kasa ade biara emfa yeye ma ade biara ebe se madoye ebe se mishira afi we declare say me differemo mi fie bemo ye ni adoye eni mechi ye ni adoye eni mechi e wo mawari ye ni adoye eni mechi e wo mabrabo mo ka se me declare say abusia na mi fremo ye ni adoye eni bedi mechi adiboni biara edi mechi e wo afie twa ensan na afi we di ye adoye eni mechi
Inimachi. Afi we die. Afi we die. Yare sign. Yare sign. Ohia sign. Ohia sign. Yeye. Adoye. Adoye. Dimanim. Dimanim. Dimachi. Dimachi. We Yesu ni mo. We Yesu ni mo. Sana Ewurade kan. Sana Ewurade kan. Sana David kan. David kan. Osi yeye. Ani adoye. Ani adoye. Ene bedi mechi. Ene bedi mechi. Ni kwana nyina. Ni kwana nyina. Na matena Ewurade fie. Na Ewurade fie. Kase na nwumre. Na nwumre. Ni David ya de David ya de kase. Afi 2024. Afi 2024. Ade boni ni mechi. Ade boni ni mechi. Yare ni mechi. Yare ni mechi. Ohia ni mechi. Ohia ni mechi. Yabo ni mechi. Yabo ni mechi. Enumi ni mechi. Enumi ni mechi. Akudie ni mechi. Akudie ni mechi. Afi we die. Afi we die. Yebedi mechi. Yebedi mechi. Yebedi menim. Yebedi menim. Signs and wonders. Signs and wonders. Yeye ni adoye. Yeye ni adoye. Kasi yebedi menim. Yebedi menim. We Yesu di mo. We Yesu di mo. Afi we die. Afi we die. Yamede me nsabe Yamede me nsabe so. som. Yeye ni adoye. Yeye ni adoye. Ebedi mechi. Ebedi mechi. Ebedi menim. Ebedi menim. We Yesu di mo. We Yesu di mo. Yemeye biara. Yemeye biara. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ebe wiemi ye. Ebe wiemi ye. Yemeye biara. Yemeye biara. Ebe dore. Ebe dore. We Yesu di mo. We Yesu di mo. Fise Ewurade di menim. Fise Ewurade di menim. Mu Ewurade ye. Mu Ewurade ye. Ene nadoye. Ene nadoye. Ewo mabrabo. Ewo mabrabo. Ewo Ewurade. Ewurade. Ebra wudi menim. Ebra wudi menim. Ewo 2024. Ma wo ye ye. Ma wo ye ye. Ene wadoye. Ene wadoye. Ene menim. Ene menim. Ene mechi. Ene mechi. Me nkwa na nyina. Me nkwa na nyina. Wo Yesu di mo. We Yesu di mo. Amen. Powerful. Powerful. Amen. Amen. And then nwumre wo frɛ yɛ online so a ɛnɛma a yɛaka ho asɛm membusa mpaebɔ ansa deɛ bɛn na wote free onyame asɛm a ɛbaeɛ no mu mese sɛ Awurade di w'anim a wohunu onyame adɔyɛ wohunu onyame no kwaredie wohunu onyame banbɔ Awurade kɔma wo Awurade ma wo nsa ka deɛ ohia nyinaa ɛno nti masaka sɛ kwan baako ɛfa so ɛbɛma nyame adi anim no sɛ afi we deɛ hwia wo Nyankopɔn asɛm kwan ba kwa befa so ma nyame adi wanim se ma hon konkron ni wanim hallelujah ɛfa wadwe ne onyansa nante afi we obehu ye ni adoye ɛwɔ abrabo mo obehu onyame kɛseye Jesus me see that you will see the sign of his grace sign of his grace say Awurade di wanim a onyame adom dɔɔso ma kadi me ka say afi we die adom bɛ dɔɔso ma ɛwɔ Yesu Kristo ka say afi we die oh Awurade ma wadom nɔɔso ɛwɔ mabrabo ma adom a yɛdidi ye adom a yɛde sumo wɔ Awurade fa bi dom me adom Adoma de botre ni abrabo Awurade fa bi dom Adoma de nanti ye Awurade fa bi dom 2024 Awurade ma wadom noso ema mabrabo wadom noso ewo Yesu January ma wadom noso February ma wadom noso si December ma wadom noso se Awurade ma adom didi ye adom Yekase emra me so 2024 Yesu dim amen afi we obehu nyame adom hallelujah amen Paul say I am who I am because of the grace of God you will see the grace of God in your life adom bedo so ama adom ninti obaya bro wa ho den so adom a yede boten ni abrabo Jesus Awurade di ama wo adom a yede tena se wo kunkuru yem Awurade di ama wo afi 2024 Jesus Awurade ma wo hu na adom kese ɛwɔ wabrabo ene wo shebre so ɛwɔ Yesu Kristo di amino ya boy empaje chato kase wo Yesu de mo ene enwumre bompaya de boni biara wo January kase insime kase medical 2024 adoye bedi mechi eni menimo eni me bompaya se wo Yesu Kristo adie biara yi wo wuo akudie owuo sumi ene nwumre tifa so ade boni biara wo afiwe ye de brato so ya bode tajo so senke meto me di Yesu moja di tifa so ye ka ase de ye petu yare Yesu moja ye chefa so mi declare afi we me nine enkwa wufu afi we me nine ento bonefo enfidie kasa de boni biara mi fiefo sunsomo wonamfam ya soma se emra me so me bona daniel ba bi efri ba Yesu Kristo amen alabo shalaba so wutie na mfa Yesu so wura no kraje nkwa
fa yesu so ra no kraje nkwa na ma yesu ni wanim ebesi uye nyame ya adoma wotie wo kronom tafo ebo ho afrancho bantoma kro from wotie ewo fly ehwa faka bebia wo bia Kenya ase faka besi kronom o pa na be yira fa number 0531177028 udru kronom bus stop plug ya be braces yo wo dia ne so de obeka che plug ya fo se uko makers chapel divine hospital no enchenwa akrakra do beba obeduru makers be obia do beba e kire ye service kese a ye ya bomo a a high praise. Let me uchidi say Rade Beba Beslay. Fisher 2024 is our year of exploit. Mommy and phone line so. Then the young shed dear Rade Baye. O frepe a summer by the dear now tell dear now de bo abrabo. Dear when you mujidi say a few way will be many me di when kind. Nan near mamma kind for so dear was sono. Sakebie. Your number near 0531177028. And we a personal number a software way chira ofra or soft bino bekasa. But me wepe me bane de studio number na ofra wo beba studio no so betuja. Your number ne de eno na beti me de wa for year afaso. Ebia watie me wahwe ye. Wo pese Awurade ehu moba. Wo se onyame di for me sow seed ewo efene se asema bekan ne so na minim se afiwe onyame ne me benante. Enti ye the studio line no etuja na what phrase is here? Your train will cause is here. For studio line etuja. But your number is 0551 0551 931 931 another 931 931 that's 0548 0548 931 931 another 931 931 but your fra low TV set and also radio set instead of feedback biama bitimene nyame di for edin komo nyame sha kwanson ko sa ofre. Amen. Amen. Enti nyame ya adomo a Wednesday be also a miracle service. Wednesday be a miracle service. Miracle service. So pesa woni ehia bra Wednesday anwumre no nsia obenya yen e wo ho pepepe minim se nyame ebeye inshama. Amen. Amen. Hallelujah. Powerful. Hello. Yeah, hello. Good evening. Good evening, my dear. Pastor, now here there. Yes, Adam ya hoye pa na onso e. Pastor, nyame me say 2025 yewemu. Ni mai wi ase ni die bia ni mabrabu mu kan. Na emu mena Nyankopon na edi mabrabu mu kan. Amen. 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 Awurade edi wani mu kan so a wo be hu nyame nani mu nyam. Jesus. Tim nyame nani mu nyam nto so. Amen. E wo Yesu de mu. Amen. Amen. Papa Pastor, me for Amen. Yedase. Amen. Powerful. Hello. Hello. Me pacho yetie o. Pacho di ni baby a wo hwe ye free. Pacho mentie on TV ni so de tie on phone no so. Why? Free so. For number ne to dwa be ma. So 0551 0551 931 931 another 931 931 that's 0548 0548 931 another 931 931 about your follow our radio set and as a TV ne said be ya obetimi ni nyame di for edin komo said be feedback bia emma nyame shira. Hello. Pacho di ni baby a wo hwe ye free. Good evening. Pastor, friend Selena Duma. Mama Selena yetie wa. Pastor, Apostle Eradi Unsha Bibi ene nyame asema Eradi namoso e dia ben. Amen. Amen. Unsha wunsha dum kwa dum. Amen of mama. Eradi emma the naked chapel so emma aso wiase afana nyina emeti asafunonka. Amen. Amen. Eradi nkamu bibi. Yedase pi nyame shira pa. Powerful. Hello. Hello, Papa. Good evening, Sam. Pacho dini baby we free. Pacho say. Hello. I have the metonka kasa. Amen. 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 Wow, powerful. Amen. Amen. Hello. Hello, Papa. Good evening, baby. Good evening. Good evening, baby. Out free. Pastor,
Pacho, me kasa fi kumase kopon. Efe mi Josephine. Josephine yetie o. Me wa mama yinsa pa, me ke on se me yedi. Amen. E won se 2004 yi se nyame di animu a. Aya baba botene a. Nyina de yi. Amen. Amen. Wow. Nyame unko so enhira wo wate. Amen. Yo, powerful. Hello. Pacho de ni baby o tie free. Wo ahoma ne so. Oh, one nyina so. Sabrebim. Hello. Hello. Pacho de ni baby o tie free. Hello. Pacho me de Gloria, me frefu kumase. Wow, Sister Gloria yetie o. Na me show pa. Pacho na pese mu se me main branch na wa Accra no. Me Pacho de be ye make Reverend Dr. Body. Pacho de be ye Makers Chapel. Makers Chapel. Pacho, okay. Pacho. Okay, me shamo pa onko so anyam kresi. Amen. Bye. Hello. Pacho yetie o. Odini baby ahwe ye free. Hello. Pacho odini baby ahwe ye free. Pacho me free break. Wow. Powerful. Pacho ne from. Hello. Pacho ya from Joyce. Mami Joyce yetie o. Pacho ani me mama ya me vuvumu. Mami Joyce. Pacho me mama ya me vuvumu and is a nice for me. Whoa, powerful. Yo, Mami Joyce, you bomb paise. Yetie o. Mama me ti ase se David say me dia safra ya de na me ko Goliath so. Nti afi 2024 ya dia hoodene ene na me ani mu kai e koya kan so. Ya de dinkuni. Amen. Wow. Ya dia safo awrade din betwia for ya tamfo so. Na awrade so be kon so ama. Amen siye. Ya da se. Hello. Pacho dini baby out here free. Yeah, hello. Pacho dini baby out here free. I'm a Pacho, be authentic because I feel for you, it's for the laundry. Authentic, yes. It's over me. Over the moment we say, and then there was some amount of control. And they do my key, nearly did me throughout this 2024. Yeah, wow. I'm a marriage that I did some more like a say. Amen. I'm down for the non fan club, never be standing in a. Amen. Hey, authentic. Yeah, Miss Rao. Yo, Yaminka, Baba Yama. Yo, and everything I know authentic. Yo, Baba. Mate. Never made my body, Baba. Mate. If I said nothing to my baby. Me pacha mate. Bye-bye. Bye-bye. Hello. The friend me sister friend ama. Hello. Pacho didn't baby out here free. Oh. Yamfa will be full. Hello. Yeah, hello. Pacho didn't baby out here free. Pacho me Evelyn, me free boss. Wow, Auntie Evelyn yetie. Pacho. We came for them plan. I'm seeing a minshamo. Amen. Minshamo pa. Na me pacho dawo. Me sim pacho mo branch e wo Kumase. Pacho ye wo Kumase wo Kronom. I'm more branch wa Accra. There been Pacho ye wo Kumase ankasa. Wo Kumase okay. Pacho ye wo Kumase Kronom ti ye number no. Obeso hu. Ele wa se no. Pacho ha. Ye number no so sa wo TV na se. Wo free on sabeka. Erade Israel. That was CP. Hello. Yeah, hello. Pacho dini baby out here free. Pacho, yes, me Fosu kwajo me kaza finke tampo. Wow. Mr. Fosu yetio. Na minshira uzako. Na pichi na pichi no ne mahu ne se. Ye de if you be. Oh, Mr. Fosu. Sabrebim. Wow. Hello. Pacho dini baby out here free. Hello. Pacho dini baby outside utie yen. Bolega. Wow. Powerful. Yetio. Amen. Amen. Sa bolega for ho ye de.
Mpacha nyame ando. Ye bom pa ye ma wo se Awurade emma nanimu nyam ne na do ye no so ma. Afiwe nyame fa dodo ndomo. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Ye chia bolega for monko so anhwe ye. Amen. Bye bye. Hello. Pacho deni baby out here ye free. Hello, Pacho line so deni baby out here free. Hello. Be Pacho line so deni baby out here free. Pacho, o ka se free. Akuna samai. Oh, Pacho. Hello. Pacho dini baby out here free. Line now hot. Pacho ba na wa twe ho kakra na line no what me abaso ye. Hello. Pacho dini baby out here free. Pacho fosini masna baby. Ja fosu ye tie wa. Nsi ya minsta mo ne masna mo Papa ya da. Ye de ne ya fi agini. Ya me sema ma fo ka be ne ya ji agini se atuye no wa ma hu se e bi nya me die ni mo de kura no me de me ka ti obi a o se yen so nhwe. Wow. Ni hu tinya e dita ye kira bet e ba de se so a na omo e twe san no omo so omo wa ye dun se baby e wono ye ka wa ade e se e ti ya mo mpa ye ma yan so ne den yesu ya ho e nya me ho de ni ye. Amen. Because the body na one fear ya na obeso because the girl one who person who is so go back for no no more twe sign Rade ma wo mo twe sign ni nyina jante tie no mo ntem Yesu dim. Amen. Yada CP why are there so sabai biem. Wow, powerful. On say asema ka no say ye koye nimu a ye si nyame ni anim kan ye pese nyame di anim kan na ye ko no na ye nkofo na ye ni omote class 1 no no mbe so omo gie tina faako enne next week ye be kire amo hunu se nyame di wanim kan ye se uja nkrofo bi wa kire se de be ye nyame betime di wanim kan. Wow, powerful. Hello, udini baby out here free. Hello. Pacho ye tell didn't baby out here free. So mama. Me pacho also ka se free. Aguna sa mine. Wow, power ye tell. SOMPA FM. Ye tell, mami. Amen. Ya dawa sipi. Wow. Amen. Ya bompe ma grasa my phone na ya de we point of contact afiwe nyankopon ma mo hu na ni mo nyam kese my madwen se oni nyame be nante awurade nso ne mo nante na mo hu nyame na ni mo nyam mo brabo so Yesu dim. Amen. Esi we ha. Hello. Udini baby out here free. Pacho me DJ am kasa fe kinki. Pacho kasa free. Ken so yeti o mami. Me pacho want to Islam. Wow. And do me wow. I say I see me. Again me fear preaching. Now come out to me. Amen. Wow. And then, I am yentie ye ho free phone so be TV na yente feedback no. Mami ye bom pa ye ma wate yente wo kasa bada asema wo kan no Awurade nkoso ancheche ore mema ore ho ye kan se de obo china no ni ma china asem chen yen. Eninti Awurade na oma ohunu enne no beso ama ohunu akina no so oma kwan ma ne di wani ma Awurade odo beko baabi a yeye ne kese wo ti me ma me a we freye me ma ore ho Kenya wo Awurade mu me ma de wo de wasote emu wabam da na manyame ni wani mu kan na hu nyame kese ne e wo ablabo so. Hello pacho utie udi ni baabi a wo hwe ye free pa je fema de ke fit ma te ya afrancho pacho yetie wa na kupon chamopa. Amen. And then the dam be a tea piece by many at the fire kupon chamo. Amen. Now if the mamba kun yat na men chama ba kwa great time. Madam Kramel.
Wa gwe na ma yepenya. Dedi obi ya Nyankopon ka no ne mama beta no ma mu nka. Amen. Ensuye. Bye bye. Powerful. I will say ade bia onipa wo ye bia no. Eyese tro bi wo a baby a wache no. Ese wo de de bia wo ye no esunsun sanso na beba. Afi we dia de na wo makwan ma nyame ni wanim kan. Na wo hwe de nyame be. Hello, udini baby out here free. Hello, udini baby out here free. Oh, abese line na ye hon me pa chopi mo amo frɛ no se eradidi ukanya enema fama wo. I say ya betna asum nyame a da bia ne da de yenye pena ye pese nyame ye maye. Ba ye mpese be ye nyame so pa ma no. Ye mpese ye ni nyame be nante se de nyame pese ono ne ye nante. Ba ye pese nyame ne ye nante se de ye yakono ene ya adwene che. Se wo ma nyame di kan a afiwe ubehunu bibi foforo. Hello, udini baby out here free. Pacho udini baby out here free. Papa, aja. Ukase free aguna. Pacho bra kwa meti. Your bomb pie ma wo yesu de mo say Bible say affliction shall not rise up the second time. Or how else one in prayer so. Yes, Rade say or how be a sorry no. Rade man mre wie. Amen. E bi mabiem. Wo yesu dem. Amen. Timi nwa men suro wate en solibiem. Hello, udini baby out here free. Victoria family princess na necessity cry. Princess. And na necessity cry. You princess yetiewa. Okay. So like this evening you know that's something I will preach here and like it has really touched my heart like I was saying a man conquer no I tell my mama like you know I was about saying I have heard all people saying God bless you but you know Bible in my church to say that I was say you can't it was a strong accomplishment there was say you say I thought not only shrine thing you can present can make a thing some can God bless you but my sister present make a thing she send a bell with me Ishram instead. Wow. Believe in the Lord thy God and ye shall be established, and believe in his prophet and ye shall be prosper. May the Lord bless you, Princella. May the Lord cause his face to shine upon you. May God enlarge you. May God elevate you. May God make you fruitful in 2024. In the name of Jesus. Amen. Amen. Wow. Medasipi dia wo hwehwe no nsabeka wo pensra ne nsabeka nchafi obenanto. Hello mpacho din baby out here free. Ya fa 2 course pen na de dia bana dia kan nyina bewe ne de dia kan nyina bewe. Hello me mpacho din baby out here free. Mpacho din baby out here free. Mpacho migini Belinda mpacho na kasawe Mikasa thinking Enkenken so nenkenken so for Rade won shira mo no no mo mai. Acho yetie o. Go for me so climbing pipe bomb. Yes, school bi na no not ni na meboa na meboa mo ne mo. So climbing pipe bomb so I fit to the stage na ko pon shi ni nyam o mi school. Enne Erade wo bie kwan to ba bie kwan ni Jesus. Erade sha aboa formula won sra be. Afi we ubehunu onyame papa ye. E wo abrabo so Yesu di mo. Amen. Powerful. Nyami Shrao. Hello. Wow, your fair last call near the baby. Your fair last call near the baby. Hello. Powerful. Hello. Pacho dini baby out here free. Pacho tie on free TV wo phone so na nye TV ne so. Hello. Pacho dini baby out free.
Hello. Me too, pa. Enzima. Wow. Now, Udin is saying Pacho. Every Pacho yet you. Amen. I want to buy. Wow. Your bombay. Mimne de bia hwe what when you me bombay sel wade aya santoso bombay sem fa ho de nya wo dia e wo Yesu Kristo dim amen Israel na ono mo hallelujah ya de besi me pese ye ba ne kire ye kire akwan no de telephone number ne todwa na ye hwe de Awurade ebeye ahamitio Pacho office number ni 0531 177 028 Pacho asafu awoti enkan the Makers Chapel International e wo Chronom Chirase Pacho baby bia u free a wo baby anya dru Chronom a U10 ne so no ma bonse Praga bibra park or taxis in so Pacho de catch them say oko the Makers Chapel International which name Pacho omodo beba ho no mo but so once you use can so a unya dru Chronom station or U10 na wo di twam ne ko dan ho U10 na e wa ase wo no na fo ni kire adonko factory kwan so busa say Divine Hospital wa he obi abekire Pacho bra bedru Divine Hospital na anim ho unya bedru ho no ma frɛ 0531 177 028 0531 177 028 Pacho ye beba be faw ni eni wa bam abebom aso me Pacho nyame ya adoma ochina eye mega service any prophetic encounter ye kambom ye join service ye be start anopa 8 Pacho bebo to pepepe ni apon nyame ya adoma ochina e to nsafro nyame di fo se o to nsafro se ni mebom na empeja nyame na onim se nyame be fa ne so ama won so o ha obia free wonsem ukuada bia nso ye asore enwumere eye numere 6 o'clock pepepe ni ya start ukuada bia miracle service said ye ni di tie na ensenche ni sisi anwamade si nyame nam ni di fo so eye ensenche me pa cho bra ade ba ko ne se nyame di fo we de on charge bibia on ton bibia mpa cho de tutu anamo se obeba na oba nso a said ye oba e kire se wa manyame adi wani mukan no nyame obeyen senchena ma obekon ko ama obebo ho ban de ohia nyina nso ode be ma number is 0531 177 028 nyame nhira opi se nyame adom chen ni udi ahia bye bye oh do ya for